Medafo mame ma akwaba na mesanso ma atena Safa Bright the King Television ebusia nyoma ekosen ede ema wo bebia owo mejidi se bibia eye boko ebusia emra asom semdo epefuto na poso no mede ebeda wo emufuto sem so yiwu de film de abobra ma brabo no aye easy ede amawo ebusia yenim sanka awo mu de anka wododro de anka ye esanse mede me ma asema mede na ma ne se in everything, whether it's being positive or negative, we have advantage and disadvantages. Naka what draw the enke say yes and say obi ahwiase ye nim say obi ohon mo betumi aso nipan mu ewa busuani mu anase nuafo ni mu nanso aka me ya say nua ba ya aba be pie mu anim say na re ho sempa na odi aba betu dwan na chese owo nuanum pa na nso no akwa say oya ankonam disi ano onya emua kese pa nso ebi ni fie ebusu emu oja mama yenko tie ye nua bayi na asem ode ba ye ne maame wahi ne papa wahi eba ne san na akodo de ebusu adodo mu na enne opre ahwehwe emu ayi ebusu mama yenko tie de nua bayi ede ba ye ba ebeto ankomotwetwe no so Pacho mi fra Akumadan ne ba. Akumadan. Pacho. Am do fie obetumi akasa kese a chense yo ana. Pacho mi fra Akumadan ne ba ha se. Me da se area. Me pacho na mi ko school na me ne ma me ne papa ndete. Ti mi wie school na me ka che me passe nka meto azo. Na o si oni skanti nka me ntwen onya ska na ngo de mato azo. Ti mi na me ne te na me nya adwuma bi na yensa bia ba. Ti me hwensa na me nua odi machi so wie school no so so otoa so ena mpase saade a me ma me nua na odi machi ne nko na me mfa me nko sua adwuma ti me ti ase na ma me nua na odi machi no ekoe to dru form 2 na mpapa so ka baabi ti owue na chi na me ka kire ma me se adwuma no se me pese me sua na o se wonu so onya skanti me nya abotre onya ska nanka wadematoas odemako adwuma no ti na otwe mienu na mbisa maame na maame se wonyanya skanti mentwen ti me no madam fu bigin komo na ka kire me se me mfa me to Oyepa FM antina ombeboa me mam do fie wonya fie say Pacho menya 23 years o papa wo say Pacho 10 ba ko edu Pacho ti o ma meje bedudwan be man na eji za be man me enya oba no pole beje me amakoy yera de musisi yo za nti o say Pacho wo 10 na ba ko ti wo to so say Pacho me to so 9 eni o wo mu wo say 47 years di odi ho do obenya 44 my breakdown no do last cash no 20 years nti then na o papa ka say de obeko school no beko agese okoye adwuma na ye de ahwe no wan kasi minya adwuma mfan hwe no ka say na me ye adwuma na nsa me nua no beko school ti ye then na wo koye say adwuma no me we school na mtifie kwa ti na me asetena so ade me nyeska se me pe bibia to a me nye bibia na ma me betima to a me ti na me pe adwuma me ya me so se me hia bibia me nyeska ato enti de adwuma na koye Pacho na obi ebie ni ba na me ton nsan man ti na koye tu ya ka say Pacho ka che me se man to we che me ka 2.5 ti seska na wo gi a wo so de hwe hwan ma me nua no ka so be ko school ni enti me giska na se bia ohia bibi na se mbapa so ohia books na se school fees kura ba na mpaka chi na me diska ni mademede na boa no dia kotua na maame do fie unua mpanifo a bia nya 46 years na omo wan na wo koye drinking sport adwuma na 2.5 na ya gide tua unua kuma school fees me mpanifo ndo omo slim ba bi omo na me nko hoda Ademu yesimfo
Mpashwan. Ti ya na wo papa ka kire wo mo se bia o unua no okọ school na ohia mo anti o mmesom ana o ka na bua na omumua so wo sem kra ye busa sky wo say to me ba Oka ba ebu o mo bua no ti enye ebu ani books se school fees ndem me bra no be bua no ba e bia o pese to books bia o be kan na ma misika na me wo mpa kan na me de account na de ato ama ti brebe na o papa be free mu Pasho free 3rd December 2016 na onua na we school there be no form 2 ti eyeden wo adwuma no be jaye eyeden na onua na de we school na mapa yare ndie na le yare na edi no ntini nye hwe enti ma me jaye adwuma no tena afie hwe no Ebusia, in fact, emu oja. Hey! Na mi be wie school. Me need aso say me be ko school metro school so. Na ebusia, o papa na kan ni da no so. Say o de ni be ko school enne fo fi anto ata. Papa yi na efri mu yi. Papa no promise no or promise no say ankeja wa ono no akora no na chiriba no ko school na nkono. Onu oye last part 1 onu mom na koye adwuma e ma omunya bi e the top books ene atwa ayi ne chiriba school fees hey just at a young age in fact abrabo na bi afane ni so abrabo no afane ni so papa na abusua yi mo abi anso mfiri mu mma o maame wo ho agis o maame akwefom ansa na eja o manya bibi kwanpo de akwa o ma no mi papa ya de mu a wasa akresa agya yadwuma eba esan se o ma mi ni ho no be o se papa hia bibi ono a na e wose osam so ehwe no de ma no hey na promise papa promising nyina just say am be ma fa ma abofre amenne wedwane atoa eya asamo ebusua anti na ebisa no say edebe ena ohwa ope ana se debe na ohwa ebeboa no e wa abrabo mu na ye besan so akwanma no so na ye nni nua bema akwa twetwe nkomo na ono so de owoka no ono so di asudwa ye ba na afen di aka bia no me de apem so ti den na pese ye ma pa chon kam pese mo boam nanka minyeska nanka me de akosua adwuma na o de ato nua no mpanifo nanim ana wo papa nua bi o se wa bi wona ebusuafo na di ho nkoma kosisen me de to me bra ni na me bra se adwuma ne dan ne han onti ni nyeska ni nyama mi tisanka me nya obi bo am na nka me nya adwuma na nka dan no betima nyeska bi han bi ama o nti dan se obetu afri akoma dan ho mpa shon abetina he nanka mesimpe kumasi na osi kumasi de mekọ akọfa aduane aba be di no ebe lori fe ne be koso ntinka me nkọ techima ne be ye ho no ti techima na akobusa ye si usu ade poma 50 million pachai confirm fane ma mecho so ne ehwe ade amza kra no kasa ne ra ho kakra nti osun ne ra ho na school no kodo zen mi we JSS o koje o certificate ba cho debi aden Mochi ba o last born no o mame keche no de zen ba cho kwajo no so school na ma wajai tifiana mpacho kwa we JSS no we SS pacho okay hello kwajo hello umpom te say onyamia de mayo na ma me we amma me on apie kakra kwa afuom unua dofie ne modi adwuma bi a opese ukosua ho nkomo no, or can be son and natural mother dear.
Na den tina on to me nkoso yan. If you ain't said yes, and I'm not kind of a man at the Alcon. Any problem? I don't know if you Say now, I'm father no boy, a frank. On 12 months, your mamma means on to me, Henna. If you answer, Mrs. Tabaco, Nkura, so Babakai, your home, your magazine, Uncranos or more primary on one as I have Muntamas got some more form. Now, who SSO, which are saying? This year, I'm maybe. Oh, okay. Now, oh, did you say, oh, modern, and now, Oh, Jamia to make it a modern. Okay. And yeah, Papa, only an account. Now, oh, I'm also quite for my home. To me, Yana, my okay. Make my call on dear. Okay, and your cohort, best about so. Papa, so for and easy. It's not easy. To be a man is not easy. Where they are coming for both genders, it's not easy at all. Omen that's one papa yo, a fear a being new ho. I would do and cat one woman you may do. Nanso so no emu amfri baby ama chese areho pa na abofre di areho sempa no pe obi di na akwakoto eduma school ya wanto aso eduma so opese okosua so a eno so so abo no wo hwe so a woni so ade hu esan say young girls dey so no ayeje fie ebi ni fie no anka se bre ode no akwakobo ayiwe emema ana so okoye eduma illegal work bia ewe wie chire no na chese adana ne bone na social abofre ya chese weni da so bi owo enisuade hu bi ewon say ni future no pese enye bright o say o pese enye bright na so ni muame mfri baby amma oh danke ya pese ye ni o maame na nkase di nkomo na so no maame no ni nua ba ma so okọ efuom ni chese Isabre busunye ya de do de bakọ manu ya from hand to mouth enti no akọ afuomi na so wa ne sister so asan so awo ewu eja nkwade ho ama na ba begu mami ya so enti no we sanka apafrey enya mmoa bi a at least ono so betumi akase o sanya brabo no etumi afa ne su bi no wo hu sa nipa ehia mmoa no ko betumi abo maame kanyam penimfo wo hono mu eya na menti ase nti no de nko a edebe nko anti nwa penimfo mpache so bia anya adwuma anta ko betumi ye dia aboa pushi nkoto na ewa ase o mo fefe ba no enti na koda atenda age of san kokko school no na odi koye adwuma de aba behwe ni nua koto onu so weni daso owo ani suade hu bi ewo hono mu nso ni nyina abo no mayen bo ni para ewo abra wote ase na mo mama ye ntwen na owu ansa ntino yenim se enye den a abofrei enam nyankopon adom so ene ayadofo bi so ntino yenua ban so ebetumi enya bibi ode ne nsa be ya ebeboa ebusua no ene empo nkoto na omo echire no ebusua mayen bo nipa na nipa wu a ubwa na enye aha enam dimu ebesi mama refisa be like no ahye na fenso subscribe ede amame obike chabra yo keja eni mitin ebusua da se never sanso ni wo edi ehye mu biom mama nkra na me da wase saw jebre na ohwe me busua makawa na da wase ebu